dostlar. Biz 6. bölüm. 7. bölüm. 7. bölüm. Zombi. Sarkımızı özledik. Hadi. Ne oldu? Dostum iyi görüş. Oldu söylemeyeyim de. Söylemeyiniz de biz açtıklarımız. Kırklarımız bir soru. Sarak mı üstüne aynı tutturduk. Gitçe. Yema adını yıkmayar nenem. Tutturduk kızlar. Kim sordu Allah dostum? Baru kita drama kita koştu. Kibaç. Bu adından başlamasa koymayın. Ya. Kaydasın dede. Kaydasın da işi. Bu para zaten. İşittir. Ya, memang kuat kenengse. Yok. Ay uzattık. Al kiram. Hani çizim bana. Ye bak. Wah, banyak ne? Dostum konuyu gerek etti. Hangi? Ama stik. Muhtarım da oydu. Atkan çalmağa. Sola da oydu. Vay. Rahmet sana ok berip atkanыңа. Өзі Мәзін Обалым жоқ. Атсайға. Просто суда тұр достым, мынау садақпен атсам өлмейді. Өлмей ма не, қазақ бес па не? Достым, бұл да сөйлемейміз. Крипер. Айтпақсы мен өзінің кетпет киім кисем достар. Алма, достым. Өліп бара жатырсың. Қазақ, мен өлмеймін қазақ. Қазақстан өтемеймін ба? Ne işteydim bana varası. Dostum, өліп бара жатсың, алма. Men de alma жоқ қой, алған жоқпын ғой. Алдың, достым, алдың. Сырамама бұл. Болды. Садақпен. Енді кетті. Сұннат едеген адамның. Сұннат еп мала. Крипер. Крипер өлтірмей-ақ қойып өзін. Кеттік, атымызды серуендіріп қайтайық. Тым бұған Сыйырма. Әйелі. Сарық бәлтей. Көкең ай. Басым өме. Тамақ. Тамақ. Паук үстінде
достым, паук. Садақпен өтшіш. Болды. Тамақ жегісі келіп тұрған шығар. Вах! Өлді. Бізден. Ой, жынды. Атымызбен серуендеп қайтайық, достым. Иә. Адымымыз себеп кетті. Иса, жауып қой, зомбер кіріп кетеді. Сынсың бадала ыссы қалай зомбер шықты. Кір. Иха! Дік-дік. Қалай салам күнжелі. Суалайын ат. Атым сен байлық қойған жоқпын ба мен? Мынау менің атым мынау ма? Өсіп кетті ғой. Ана байлық қойдым. Ол сенің балаң ба? Мынаның баласы ғой. Ана досты olsun. Давай, дос. Досты ана ат. Оның досы. Картуз. Кактус. Кактус деймін. Картуз деймін. Кактус дейміз. Шашан кетті. Шашан кетті. Шашак кетті. Міне. Болды, осыдан басқа керек емес. Болды. Ема, не болып кетті? Жиі көрдің бе? Не знаю. Қаштық. Емізді кетірір ғой. Киім киім. Бірінші ана сындырып ал, бірінші сындырып ал. Ой. Көтілу керек. Сосын атын шығарып ой. Атын. Атын сауа. Тез ме атымды қарам. Тіп-тіке бүйтіп жерге сала қойшы, тіп-тіке тұрып. Атым қайда кетіп қоймыз? Ердейді чөпіп жатыр. Қаштық. Қазір елді тауып. Әне қарик. Авада досын үйден адасып болма. Қызға гүл сыйлап барайық. Кеттік. Кеттік тұлпары. Тұлпарының қызы болса да. Міне қыз жоқ. Ұлғық туысқандары. Кішкене жыр ойнап бар. Кірмейді тұл. Үйге. Ана болса тып-тыныс үйде отырып. Мен үйге кіргізейін. Кіргізе ойын. Кіргізе ба. Дәді ман сүппен кіргізе аласың. Бір шөбал болды. Ей! Нені? Болды. Кетті. Табаққа көріп қодайсың. Осы менің атым. Болса сол. Жер жасыға. Егер біріміздің. Өтсек. Кеді ғой болды қан есіп тұрған. Онда мен түсіп саған жатақ күні аула байлайтын. Сен жүре бересің ауыз жақта.
Anlattı balık koyuyordun koyda. Soğuk balıkla gayrı. Işık kanasın şişiyorsun da olsa bu ışık. Git balığa saplarıyor. Niye? Bence de dur dostum. Hani elini dur. Naket var. Hani. Şimdi sıkı duymayın. Yemedim bir tane. Değil. Evet, teşekkür. Daha şimdi o benim oynasız. Dıgıdık. Gel. Kim yıktı alsın da sağ ol. Yıktı al kişini. De üstümün çırayım. Yıkıvermeyin kim yıktıymışım. Çıkarmayın. Üstünde pavuk. Ben küçük adamım ben. Ben bay olacağım bugün ha. Ben öte kopsetlerim var. Yıkıvermeyin kaman. Üstünde yapalım. Hop. İskeletor var öldürdüm. Bir videoyu da istemedim. Olaydım. Like basıp koymuşlar. Bu bölümde Son benim bu. 7. bölüm. Bu ayaklarından çok bırak. Biz köptürüm gerek biz. Yok kopturup olmaydı. Açıkçası tağı da Sol bir film. Şimdi dalgadan kurtulur aslında. Koptusu da o zıkkı baskısı kişi ağzında zaten şimdi kopsa koyarınızdır. Bu 7. bölüm. Küçükken oynayayım. Bak 7. bölüm ya. Biz ne kabulüm. Tuğlaşacağımız dostlar hazır. Tüm bu parasattır. Sasın savunda diyoruz. Al şunu. Davay be koy. Kumulunuz şunu istiyor. Like bas koyunuzlar. Yışkım like basattı. Karıştım. Bir like basanız sıkacak. Bir like basın da. Like basın da. Like basın. Like basınız da. Bunun kup sırası türünde sonduktan like basınız da. Onu like basın da. Şimdi like basın da. Ber sıkadı bu oldu. Al. Şimdi açıyorduk seni. Adım Serifme Kırmızı ağacından oldu. Sen bana anne değil mi? Güzel ama varmayıp basın. Sonra bu 7. bölüm. Gerisi 8. bölüm tretmam sağ olunuzlar. Sonra Tamam dostum 8. bölümde kırılamız. Yeme. Dostum. Katradır. Saat olayım. Valla. Daha 8. bölümde kırılamız. Day. Sağ olunuzlar dostlar. Sabunlar dostlar. Sabunlar dostlar. Sabunlar. Sağ olunuz. Sabunlar. Like basınıza.